Hatala fatula Samoa Entertainment TV mai pia mana tamua ile nefo yaso. Umai ai nesus engal komisio tanga tfainga rengal malo lena faia fasanga ile tama ita isui ofisili mtanga rengal soifua malo loina ile tru sapalai alim tanga renga le sunga Agnes Tawa sepe on tali mai ile fiongal minister olem tanga renga le fionga vala sitonga manga tafito sele yetato ofisili. Temi nei ona umul fatilo su enga ma lo o yai fo ia taitunung ia o lo yai nei me o lape ai le o nang vai se foi tulanga pe ona yai le ia tatono le ua o fa malolo o le terminei ia le ai o lo o fa wau pe anisi o su enga langa fasi telefone nai me o lo le financial tal no pitona ia a terminei le o fa wina ona to nga lue se i mautule ia lipoti masu enga pesi Amo mongal mta upulava lea ele Italia le pisasi le tusi fa mavai al tamaita I ofisa talolo fa yesu enga penta ina te ena al tamaita I ofisa tu inga fa sanga ia te ina o tato silingia ilungo le telefoni taimi o tau amata mainga o nesu enga ela tel selauta maiti o lo tau si tutonu le campus of hope tona imato ale Samoa victim support group pol to manga mo e popuangati ana maua manoa eva aifu ai ele vasenga o forma isaina ile soluno le vai sonei o vasenga le oli forma ai o se vali fama sina talo nga anu e il falma itele mito tuo no vanga ss o forma ai e to fito ye poto fa to so soanyai inga singa se lo tatu tunu e pe o forma io mata talinga malesu I am honored in Samoa treat this children. Have a good day. O forma I fa apitoa mo tina. O forma I mole ICU pole intensive care unit o mai tinga ina. Forma I pona ivi. Forma I tipi maisi. Peitai. O fatawa ina o forma lolo ina o sirial fitus fulu tamaiti o ilalo to umanga mo e poponga ai maise. O le puipuia mai tapo COVID na faatino ai so enga faal so ifua malolo ina le lotoa peitai wa mawolo so ifua malolo ina umalava fana u tutono lotoa le umane o siaki o lato vital signs for falling of aya e au fia ile manava malitata o le fatu o le maua le avano le vasenga o forma I mai saina e lato tu atu fatasia e va aita maiti le lotoa le tomanga na faafta yai e le pulenga Chongal pristine sili ni ulina jang le foi fa manuanga ile siakina le foi vaenga o lato o onanga Elima tau sanga ma leono masina al fasalanga fa afale pui o le tuanga ne falua tau sanga ile fa masinonga ma walunga pe on tola ula wa ile vai sonei o le li falua tau sanga na ia ina al moli anga le fasioti tanga tapa ivalea ina wa mali wa ile tama lo na to fine sulfa tau sanga matua ngata I vai savai il masino au kurso tau sanga talwai ifa monga na fo mai le taimi o lai sa fa ile me tau Samuel tinamalan fa nau e au fiai a fele tia o tua ia maona tua fafine ai o le lefia a fele le tali upuane o le tamale alon tua fine o lato tina na amatailo na itama faa o limai lele ile umukuka tamo e eselo na nephew o le tamalo na tua fine e tulilo atu ele la au ma a fiailo na unu tolu asa mulmuliane ai maliu
Il whaamsinonga na tanga ia ile whionga le whaamsino, Justice Clark I tu whaasanga I le na molia. Ile ngata le tremi mua o molia atua I ai ua salamo, whaatino le I fonga, ma whaino I atu ilona tua fine ana le atali I ua maliu, malona I oe ilona molianga. E manatu le whaamsino le tala le atali ina lafo ilona grandmother le tal whianga iai peitai, o le tulanga sa tatau ona whaiole awa I mawhautua ile atali, a le tulanga masani I lava le ai tupu, pe a whai o sta mai tite e a fia, o langona mua e o soane o le fasi. Ai o le mta upu le ngata ina wha o lima iai. Ai to e tulilo atu le la autu o le ulu, o sili atu na matautia. Mai tau ina fo il whaamsino o le o tua ia, sa tatau o na alofa ma pui ina ele ngata o ia o le matai. Ai o le tau a inga po o le tua ngane fo o le tina o le o maliu. O isi tu ntanga ia il whaamsinonga, pe o na mai tau ina, o le wha o lima ma maliwa I le tangata na tupu I tonu lava o le ainga lea I le wā wha loto I whale. E wha aluo na wha o lima le ua mōlia I lona tei. Wha o ngā ai le la au e whai mā upenga e oso wha iai le na awhia. O le tu I lona tūlanga o le tua ngane o le tina. Sa le ma whai e lona tei o na te te e atu. Iwa mā sina o ta atia le tino maliu I le whal maliu mto tua. E o mai il taimi o le whai unga le so iwa o iuni. Ai le te wina lava le tino maliu, sa whaatali suenga whaaltu la fono whafo mai, le mafua anga o le maliu. A to ai ma fianga o la ngone o le ainga il maliu o le atali, ai o ti ngā alofa, na whiangai ma le ainga I lea taimi atoa. Nisi na o itu na au I aile sila al whaamsinonga. Peita ilan whai unga, Justice Clark, whaasalai le anko I le 5 tausanga, ma le ono masina I tanu malala. Ai nisi o tala, o le uti o mea whaingalu inga whaona pōnei o lo whao ngā il whalemai, e pe o le mautanga senga se o le tupuatam se me o le matotua. Le isi whaale tonu il mtanga inga le soifua malo loina, o lo moli mawina mai il wasenga o fōma I whaapitoa al malo saina. Talu na malanga mai masino mati mga adulue ai whalemai tele matotua. Na ta ua Dr. Jean Chang Hao, ina o tato fasilingia, o le fōma I whaapitoa le o tina matamai tai. Ai sa mawhai o na iaf sosoni fo I le tu e ola I tina maitanga I le whal maitele o le tupuatam se mea ole. Ma ia maita winai, le mana o mia o le a fo I vaenga o le whal mai o ni mea whai ngā ruenga whaona pōnei e whaatino I ngā ruenga fo mai. Ai mai se o le tu e ola I tina e peo na ia tali mai ia tātou fasili. Ina o tātou fasili ngai tu langa tau I pepe mali liu I taimi ola I tina ini whaafita auli na ia moli mawina. Ai o le tali le li fo mai, e iei na e whanau mai ala tau pepe wa maliliu, e maliliu lava I tutono o le manava o le tina a o le whanau mai. O lan tali na o tātou siniel mafua anga, e iei pepe whanau mai o lo ta ai le uso o le pute I le ua, le masalomia o le isi le na mafua anga. E iei fo I pepe, e maliu le manava o le tina, ono le whaate I o le maitanga I le taimi o a fuanga o le pepe, I tutono o le manava o le tina. Ta ua fo e Dr. Jean, lona iloa e silia I le 5 afe pepe, e whana nau I tutono o le tausanga e tasi I Samoa. E matua pisi lava le tu e ola I aitina I le maitau le li fo mai. Peitai, I le talanoa a Dr. Jean Chang Hao. E mana o mia o na whaale leia mea whaingaru ngā le vaenga lo le whalmaitele matutua, ini mea whaingaru ngā whaona pōnei whaongai fo mai. O lo whamawina, o le whalmaitele matutua nea le sosoani mai ai le malo saina le tātou tunu. Ma whaasauloi ina au mai o na tangata whaapitua e tuwha mai le sila fia, ma lato fia o fo I ngā ruenga whaafo mai o lo whaatino e fo mai Samoa. O sa vali le whaamasina talo ngā lulu e mtutua, mo le isi tolu, ma toe fo e tua ilo lato o tunu. Ai o ta ue Dr. Jenny lona whaaftai o le awanoa, mai o lona manao, ia toe fo I mai ngā lue Samoa pe a maua se isi awanoa, ai o lona fia ngā tele lu tātou tunu o le tamali I o na tangata. O toe whapopoi nei isi fo I computers o no fōfou ma isi totonga I tulimanu o le faltusi o le Nelsoni I apia wita ua whaapitua lava o le American Corner. O le vaenga le ilfonga whale ilunga o le library po le faltusi lona pito I Utah. E peo na whaati noai le isi fo I foa I le vaya Sene. E au fiai ma te uteunga mo le tulimanu lava lea le American Corner. O le itu lea, o lo tele ina tuli e tamaiti a onga matangata e fia whaia lato ngā ruenga wha ofisa. I le whaonga ina o computers awae le to ngia le internet. Peitai,
o fola mai le toi whaawawa I foi, o le nā lava tautua mō le isi tausanga atoa. Il whamtalanga whaalawa I tele, a le sui o le malo America Jonathan Lee o. I le talitununga o lo nā tunu o Amerika I le whaale leia o onga mō tangata uma, mai o le aunga fo I le nā o le tulimanu o Amerika I le faltusi, e le o whaapito tasi le vaai, o lo o au fia ai, tamaiti a onga mo le lautele o le tunu o e maua ai ni si fo I whamtalanga, o whamtalanga o mea moni, ma le sila fia, e le totongia. Mai o le si fo I tului o le whaatotonga ina o le vaenga o le faltusi, o atangi ai le langolango o lona malo o Amerika le si itio tūlanga taua o onga I Samoa. Whaatasi ai mo le se fulu no awhetala, o tu ina atu I le mtanga nuenga wa onga ta alonga maanga nuu, mo le whai o Porkalame o le tausanga I le tulimanu lea o le whalitusi le American Corner. Lau Samoa Entertainment TV ma se wha o pōponga. I le aso ataya le alofa o le tua ai wha asoe fuia.